Үтүө күнүнен күндүн эхелек олохтоохтора. Аксынньы иккис күнүгер Российской Федерация федеральный муннягын Государственный Думатын депутаттарын уонна нехелектер баһылыктарын берестебителлээх органнарын депутаттарын быыбардара буолуохтара. Биллерин курдук нехелек баһылыгын дуоһунаагар уонна берестебителлээх органнар депутаттаргар кандидаттары туруору уонна туруоруну алтыынньы иккис күнүттен сүүрбэйки күнүгер дылы ыытылынна. Онон биһиги нэһилекке баһылык дуоһунаагар түөт кандидат, дьордон биир депутатка кандидат турдулар. Баһылык дуоһунаагар кандидаттарынан турдулар Афанасьев Жулустан Анатольевич, тыһынчы 979 сыл төрүөк үөрэҕэ орто индивидуальный предприниматель. Миронов Александр Николаевич, тыһынчы 952 сыл төрүөк үрдүк үөрэхтээх пенсионер. Попов Олег Августинович, тыһынча 959 сыл төрүөк үрдүк үөрэхтээх нэһилек жаһалтатын баһылыга. Попов Николай Прокопьевич, тыһынча 955 сыл төрүөк үрдүк үөрэхтээх индивидуальный предприниматель. Нэһилек депутатыгар кандидаттарынан турдулар. Маҥныйгы нөмердээх округка Винокуров Савва Константинович, орто школа учутала Михайлов Револий Афанасьевич, үлэте суох Николаев Николай Александрович АДС мастера. Иккис нөмердээх округка Михайлова Римма Николаевна, Кенчари детсад итээччите, Пахомова Елена Ивановна, Кенчари детсад себедисея. Үһүс нөмердээх округка Алексеева Ирина Егоровна, ДП директора, Васильев Андрей Константинович, оскола директорын итер үлэҕэ солбуяччыта, Заболоцкая Маргарита Ильинична, участковой балыга медсестрата Михалев Александр Гаврилевич, индивидуальный предприниматель. Төрдүс нөмердээх округка Васильева Лилия Михайловна, Сахалтелеком электромеханика, Николаева Вера Николаевна, оскола психолога, Осипова Алевтина Павловна, индивидуальный предприниматель. Бэһис нөмердээх округка Конобулова Светлана Пантелеймоновна, участковой балыга директора, Макаров Виталий Владиславович, эдеричат специалига. Алтыс нөмердээх округка Иванов Александр Клементьевич, потреб общества председателя, Иванова Нюргустана Прокопьевна, Айылга музейин методига, Макарова Ирина Петровна, орто школа учутала. Хеттис нөмердээх округка Варламова Маргарита Афанасьевна, оскола алын сүйөҕүн үөрэххэ директоры солбуяччыта. Габышев Борис Иннокентьевич, Хабыс Бахыны хахайство. Михайлов Гаврил Николаевич, Айылга музейин директора. Ахсыс нөмердээх округка Васильева Марта Титовна, оскола социальный педагога. Максимов Анатолий Анатольевич, Сунтардагы политехнический колледж иккис курсын студена. Петрова Надежда Александровна, потреб общества гастрономын себедисея, Кириллин Николай Спиридонович, оскола директорын научной методической үлэҕэ солбуяччыта. Тохсус нөмердээх округка Петрова Надежда Николаевна, тыах хахайстватын специалига, Сергеев Михаил Владимирович, орто школа учутала, Шоломова Сардана Михайловна, участковой балыга бырага. Онус нөмердээх округка Игнатьева Софья Васильевна, оскола директорын итер үөретер үлэҕэ солбуяччыта, Яковлев Игорь Николаевич, производственный кооператив директора. 11 нөмердээх округка Игнатьев Прокопий Иннокентьевич, производственный кооператив главной бухгалтера, Куприянова Татьяна Семеновна, Айылга музейин методига. 12 нөмердээх округка Никаноров Алквиат Николаевич, электростанция монтера, Петрова Валентина Демьяновна, культура кинин худруга, Попов Николай Прокопьевич, индивидуальный предприниматель.